on est rentré à l'hôtel finalement pour retrouver le reste de l'équipe. Et ça a été une journée difficile pour trouver les contacts, pour trouver les témoignages. Mais finalement, à la fin de la journée, le travail a donné ses fruits et Denis a trouvé pas mal de contacts, des témoins qui iraient certainement voir demain. Donc on fait le débriefing de la journée avec Michał, le chef d'équipe. Et Denis va nous raconter un témoin potentiel qui a attiré notre attention parce que je pense qu'il sera très important pour nos recherches. Et Denis, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce témoin? Можно сказать, да? Значит, Леонид, 25-го года рождения, дедушка, вот, рассказывал то, что он тоже. Значит, он, получается, жил в деревне Куровицы, помнишь, куда ты меня тогда посылал, где мы еще думали за цыган, был расстрел, не был. Вот он жил в оккупацию в Куровице, говорит, расстрела цыган никакого там не было. Единственное, что было, даже что мне люди говорили, что каких-то комсомольцев лесу стреляли, это не комсомольцев, это просто разведчица была девушка, спустилась на парашюте, пошла к отцу, и отец просто рассказал старости или полиции, что к нему с леса пришла дочь. Ее там истязали и кинули там в том лесу. Ну, сам он как бы этот момент не видел, но, говорит, уже потом люди, которые ходили, тело забирали, то есть уже сказали. Так что расстрелов на цыгане ничего не было такого. Вот, дальше. Donc, on a trouvé la première personne, il s'appelle Leonid, il est 1925, et lui, pendant l'occupation, il était à Kourovitz. On a déjà travaillé dans ce village. Et lui, il dit qu'il n'y a pas eu de fusillade de Tzigane, on est dans le village. Et donc, il juste raconte un épisode comme une jeune fille a descendu en parachute. Il est allé voir son père, en fait, qui est natif de ce village, et son père il a donné cette information au Starost qu'il a été attrapé par les Allemands et tué dans la forêt. Значит, ну, потом случилась такая ситуация, что он попал в тюрьму в Нарве. Нарва, помнишь, тоже ребята мы отправляли туда. Вот, в тюрьму он попал из-за того, что он нашел пистолет, без патронов, без ничего, и как бы бартер менялся до того, что его забрали в тюрьму, узнать, откуда вообще у него этот пистолет, то есть, не разбираться, он сидел в тюрьме в Нарве. Donc après, il a trouvé un pistolet, sans balle, sans rien, et je savais, il a fait une sorte de troc avec ce pistolet jusqu'au moment où il a été attrapé et il était mis en prison à Narve, et voilà, donc il a fait un peu de prison sous l'occupation. Также в Нарве он видел лагерь военнопленных. Et à Narve, il a vu le camp de prisonniers de guerre. И видел, как их гоняли на работу. Il a vu comment les Anglais travaillaient. Они были обуты в деревянные колодки вместо обуви. Ils portaient sur le savon bois à la place de chaussures. И передвигались они, в принципе, без всяких цепей, без оков, ну, ходили на работу. Их сопровождали немцы там до этого места. Ils étaient accompagnés par les Allemands et ils annonçaient qu'ils n'étaient pas attachés à rien, en fait. Когда этого дедушку выпустили из тюрьмы, его направили к одному дедушке на подсобное хозяйство работать. Втроем. Donc quand il a été libéré de la prison, il a travaillé pour un autre monsieur avec deux autres personnes. Они там работали, то есть их кормили, ну, занимались солдат, кормили, то есть там немецкие, да. Вот. После его отправили работать на дорогу. Après, il a été envoyé travailler sur la route. Маршрутом Нарва-Ленинград. En direction de Нарва-Ленинград. И вот когда они ремонтировали в деревне Захонье, по-моему, на нее ударение, Захонье. Et quand il travaillait à la réparation de cette route, à côté du village Захонье, там был, как он говорит, небольшой лагерь, но именно огороженный был, но под открытым небом, без домов, без ничего, где находились евреи. Et là-bas, à côté de ce village, il a vu un camp qui était entouré, mais qui était à ciel ouvert, il y avait rien, il n'y avait pas de construction dedans, il y avait des juifs. Евреи были всегда в оковах, у них, получается, ноги здесь на поясе были привязаны, ну, цепями, этими оковами. То есть не как русские военнопленные, они передвигались именно в оковах. Et les juifs, ils portaient des chaînes sur les pieds, attachés à la taille, et ils étaient toujours en fait enchaînés.
ils allaient travailler enchaînés aussi. Они с ними разговаривали, этот дедушка, Et parler avec ces gens. когда шли на работу, работали не в разных местах, но когда проходили мимо, все время разговаривали, общались. И вот он до сих пор ему в голове, он до сих пор помнит, какой у них заразительный смех был. Он говорит, я уже не помню, о чем мы общались, ну вообще ни о чем. Но у них всегда такой заразительный смех был, и до сих пор я помню. En fait, ils passaient à côté, des fois ils n'allaient pas travailler au même endroit, mais à un moment ils se croisaient, pouvaient discuter, et ils discutaient un peu de rien, rien de très sérieux, mais ce travail aujourd'hui, le rire, c'était très communicatif et très joyeux. На этом, как бы, уже... А где они работали? Тоже на дороге? Да, там разные работы были. То в лес, то на дорогу, там как бы разные по одному направлению направляли. Oui, ils travaillaient aussi sur la route, mais il y avait beaucoup de tâches à faire. Des fois, on les envoyait travailler dans la forêt, des fois sur la route. Знаете, откуда эти евреи были? Может, и знаю, просто что времени-то было мало, и что я с ним по телефону говорил. Peut-être qu'il le sait, mais il faudra préciser avec lui. Donc, vous croyez que c'est une interview intéressante à faire demain? Ouais,